Nijednom mislim da ga nisam udario u glavu. Ali njegov gard, što on kontraš, njegov gard je ovako. Da. On je išao Muay Thai. Znači on stoji ovako, gdje ja sam mu dao velike bokserske rukavice i ja ga sve udaram po rukavicama. I on sam sebe. Zapadao sam sebe. I vidi, posle jedno minut i po, ja vidim hematom se ovde, već se ono, gromuljica se napravila. Ja mu kažem, brate, daj da prestanemo. Već imaš hematom, jebote. Kako si to uspeo da uradiš? Nisam te udario. Jebe mi te ustavi, šta si uradio? Ajde sad da nastavimo. Znaš njega, razumiješ? I kao, ajde. I onda sam ga pecnuo još jednom po drugoj rukavici i on je zabao sam sebe i završava sparing, završava trening, staje pred ogledalom. Mamu ti jebe, vidi šta si mi uradio. A brate, šljive ispod doba oka jebote. Ja, brate, meni glupo, sramota me, došao čovjek tu. Znaš, ti ni kriv ni dužan, realno. Pa ja mu kažem, ali brate, nijednom te nisam udario. Znam da nisi, pusti me!